تماشاوانên hêja hûn bi çi zimanî li ser sosyal medya nameyan cihav re dişînin? Hûn bi çi zimanî dinivîsînin? Meselen eger hûn wê pirsê ji min bikin, ez ê bêjim bi zimanê Kurdî. Nivîsandina min bi Kurdan re tenê bi zimanê Kurdî ye. Gelek kes meselen bi wê riyê jî xwendin û nivîsandina bi zimanê Kurdî fêrî wê bûne yanî. Biriya çat nivîsandina li ser sosyal medya. Meselen berî her kesî bi zarokên xwe re ji we dixwazim yanî. Daxwaza min ji we ev e. Bav û dayîkên Kurd berî her kesî bi zarokên xwe re li ser platformên sosyal medya. Meselen çi Facebook dibe, çi Instagram dibe, WhatsApp dibe, TikTok dibe, çi dibe birabe yanî. Li ser hemû platformên sosyal medya tenê bi Kurdî bi zarokên xwe re binivîsînin. Hûn ê bibînin meselen di demeke gelekî Kurd de zarokên we pir baş fêrî xwendin û nivîsandina bi zimanê Kurdî bûn. Yanî wekek we ew zarokên xwe şandibine dersên zimanê Kurdî. Bawer bikin ji min. Hûn vê gotinê ji min bibin temaşevanên hêja. Pêk bînin pişt re hûn ê bêjin wellahî dilbixwîn rast got. Li roj avayê Kurdistanê ev 14 salin zimanê fermiyê perwerdeyê zimanê Kurdî ye. Kurdî gelekî pêşketiye bi rastî li gorî salên derbas bû yanî. Lê hîn jî beşekî mezin ji xelkê me hene li ser sosyal medya bi erebî nameyan ji hev re dişînin. Hevkara min Vivian Fettah li Qamişlo ji xelkê pirs kir. Hûn bi Kurdî yan bi erebî nameyan ji hev re dişînin. Ka binêrin bersiveke çewat. اتفاق خویا کردی دا ام بزمانی دا که دا آخوین لیب سدما سیاست تعریف کرنی و قدغه کرنا زمانی کردی معنی کاری بون فشه گلک نفشان کاری بون فری زمانی خو ببین نویساندن و خواندنی ام نچارد بن نامه خو بزمانی عربی بنویسن کردی دا آخوین همو کردی بفدور دا آخوین ام کردی نویسینن ام کردی مشوار چیکن ام گلکی سربرندم کردیات داخوا ام کردی آخوین بس نویساندن عربیه ام كردي داتينن وداخذن وجار نجيب عربي حسب هفال دمانه ازو هفال خورد كفر جواد داخذن مسماني خوي كردي داخذن ونفساندن نفساندن جي كردي يعني انا مسماني عربي خوين بس كامل كردي تشتغل شخوام مالبات و دوستی خوی ال اروپا دمینن گاوا اتصال به ام بزمانی خود آخون لیم خابن گو نامه به ام بزمانی عربی دنویسینن بخوده ام کردی داردین بس ام نگلکیم ناب خودم ناب عربی دینن ام خوازم کردی چیکن بس مقاومات نیر بوما ام عربی علمینت بزانه بده که چه بوا راستي ام داخلين كردي بس كتابة ديس عربية بس خالقي من هيا ابدا يعني تخويني عربي بس نفيساندن مدفقرين بكردي بأوروبا هرجار كردية ام داخذن ديس كردي داخل يعني زماني كردي زماني مايو اكيد ام كردي داخل